2-4. 1-1. Dvakrat sem jo premagala, ampak to 10-11, ne, tako da je bilo dvakrat isto. Tako da smo si bile kar blizu, mi je dihala za vratnik Indira. Bravo, dej. Morate ponoviti še eno uno, to dolgo. Še ena. Še ena. Hop. Moram priznati, da me je Jure kar nateral. Res v bistvu v zelo kratkem času jaz sem bil takoj zadihan. Tako da je res je naporen šport, ampak jaz sem ful užival. In igra postaja napeta. Mojca se ne da. In ali bo to točka za Mojco? Ona ima res 1001 talent v sebi in eden izmed teh je sigurno badminton. Ja, danes moja igra nažalost malo šepa, tako kot moji gležni, tako da pač ne morem zalaufati za žogico, ne morem levo, desno. Pička ti čoro, bravo. Tu se res utrudiš, res moraš dati vse od sebe. Vsak misli, da je badminton podajanje žogce, ne? Ampak če igraš ti za točke in res po pravilih, je to zelo težka igra, ne? Mojca obvlada. Ja. Ona mene šeta, ne da je vrhunska. Hiter, zgubiš sapo, se kar našvicaš. Bravo. Bravo, Mojca. Kjero piko je sestavila. Tamle imaš 4-3, serviraš. Danes je Mojca bila res tako, v bistvu, ful agilna, dobro se je borila, tako da jaz to, ko sem jo spremljal, res vse pohvale Mojci. Če greš tako vim na hard, da res špilaš tako je treba, se kar utrudiš. Jaz mislim, da mi je kar dobro šlo. Znan sem potem, da sem malo bolj eksploziven od ostalih. Pričakoval sem težek boj med mano in Čorbo, ker smo že igrali skupaj tenis. Tam sem ga zmagal, tako da sem upal, da ga bom tudi tukaj. Boštjan je zelo talentiran, tako za vse športe, kar dobro mu gre, ampak se mu nisem pustil.